Да, был еще фильтрационный лагерь около поселка. И около поселка еще находилась 102-я, 105-я артбригада. То есть, ну, много что у нас было в поселке в годы войны. Но вас, конечно, всех больше интересует учебный лагерь. То, что я вам знаю, могу вот немножко рассказать. Положение было тяжелое, если читать. Но это все есть в интернете. И если ваши односельчане, которые тоже прошли, знаю, были, встречались мы с этими односельчанами, возил ваш, забываю, да, возил, там рассказывали, какое было положение в этом. За Кирова, история медицинских, обеспечение военных городков, Суслонгер. Тут вот очень много фамилий, и Черепанов Михаил, который есть у него списки в Кремле, вот они все отсюда. Вот эти описываются. Это про учебные лагеря, которые в Суслонгере были и в Сурке. Вот. И некоторые люди, говорят, просто уходили на дно, не могли доплывать. Да. То есть, получается, наверное, из-за этого больших потерь, может, даже это засекретили? Да. Ну вот 2 раза, вот у нас есть письмо Токтарова, сейчас много писем приходит, вот, да, если даже у нас, вот, вы не думаете, у нас в районе тоже, вот в Кокшамарах, да что-то там вот письма лежат в этом музее, да, а вот это письмо официально было напечатано в книге, у нас есть книжка такая. 2 раза в день с 5 утра до 10 ночи бегаем за 5 километров за дровами и тащим на себе по тюльке, как ослы и шаки. Кормят 2 раза в 7 утра и в 2 часа дня. Утром дают 250 грамм и в обед 500 грамм хлеба. Суп состоит из гороховой картофелин, из промерзлой и гнилой картошки. Спим на голых нарах. Пьем сырую воду, кипятку нет. Сидим в темноте, свету нет. Обувь не сушим негде. Люди умываются снегом, а я еще ни разу не умывался. От сырости валенки у меня очень сели. Сильно натерли правую ногу, пальцы в крови. Да, вот можете себе представить. И жены, матери ходили пешком и приносили еду. Но он из лагеря. В лагере кто-то был 3 недели, кто-то 1,5 месяца, кто-то 2, кто-то 3. Но самое тяжелое, конечно, пришлось это первым, которые были заброшены осенью 1941 года. Почему именно туда, на озеро Серебряное, до войны там был учебный полигон. Учебный полигон, и где-то было 15 полуразрушенных землянок. И вот их туда забросили, хотя это 31-я бригада, она формировалась в Бугульме. И отсюда вот мне задавали вопрос, почему татар много было. Оно формировалось в Бугульме. Но потом переиграли, и вот эту 31-ю бригаду забросили на озеро Серебряное, а там создали новую действующую дивизию и отправили на фронт. И когда вот, ну представляете, 15 полуразрушенных землянок, чего там? Они вначале землянки себе рыли, и кушать нечего. Хотя наше правительство Марийская ССР тогда отправляло донесение, что такое плачевное состояние, но так и было. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. إلهي أمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق إلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واغفرنا يا كريم واغفرنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك يا كريم إكرام ويا أرحم الراحمين يا رب الله شكرا قرآن درجنا وزنا خير رحمتنا قبولنا قلب وزوان كيف شغطها وقائلة وزادنا لدى خيرون لدى بشر ونصيبة لسانك يا رب الله شكرا قدر لكبرده يبشر مسلمان قدسنا رسلان شرطان ذاك شرطان وفلا إمامنا يرضى شرطا بلا نقول جنة لن نصيب إلى يا رب الله شكرا bizden son kiletiren kileşettiniz, hayırlı ömürlerde kuvanı beştiren dünya bulsunuk, bizlerin ya Rabbim Allah selametliklerin, ömürlerin, üzümün ya Rabbim Allah şuşu, dünyalıkta tırışıkların koyup, üzümün karşılan kilgen, barşa evi babaylarımızın, barşa tuğanlarımızın,
kardeşlerimizin ruhlarını şadlandır. Kılgandağımızın ruhlarını etip cennetlerinde kullarını nasip eyle. Dünyada bulganlarımızda sağlık, sanatı, can tınışlığında, üzerinin hayır rahmetinde yaşarga, üzerinizde bulan amellerde bulgan nasip eyle saniyde. Şuna göre bu iki rayın bilen birlikte koyulan taş, sabah hem Tireşir rayınları, bundağı bulgan kişilerin, familileri, Selma Galisiz kübrek tarih bile şağırlanasılar vardır indi. No, miya kalsa o tuğla tügüldür. Eşiktir mağabına oya kiyinip, niyet etip, söyleşip, bu kişilerini barlap indidir bir buna nege famililerin tarihka, kitapka yazıp koyasıydı. Elbette bir kindegine bulatırgan tügül. Bunlar kitap ara hamanda kitap ara. Noalar aldağı bunlarga şu bir ne bulup kalsınlar idi. Üzerine ülken tarihten ibretli bir mizgiligine bulup kalsın diye beklesin kile. Vakit tavap kilganiz için her birinizge de rahmet eytesi kile. Elbette indi kimdir işin bu birinci güne kilu tügül. Kimdir işin birinci güne kilu tügül. Aldağı yıllarda da şuşla etip oralaşırga görüşürge yastımında. Indi buna etkenimşe kavatla beytem yangadan. Kimden bunda şu urmanlarda bunda bulgan babaları, tuğanları, onlar indi buna nişiktir üzerine ikinci hisler hem ikinci duygular bilen bundan kaytıp giderler. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. En birinci min şuşunu uyuşturucularga bir zor rahmet eylesin kile. Biz bütünümüz deyin, biz Müslüman deyip sanıyız, İslam dininde deyip sanıyız. Hakikatten ağıtıp parasan İslam dini dört kavidege sıyıbıte. Birinci sanı yarattu. Allah-u Teala'nın hanım bütün mahlukatın, ikincisi ziyan salmav. Üçüncüsü şükür itu, dörtüncüsü gerekmeyen ziriyat salmav. Üçüncü punktu şükür itu digende bugün durmuşlarımız Subhanallah'ına kustimesin ama şükür itu biz nişemi zitip etmeyi zorlanırga yaratabız. Allah Teala Kur'an'da da peygamberler tarihinde da bire Bismillah şundan gıybret alıp özümüzün durmuşlarımıza şükür etsin için münamında gelip birinciden biz indi şunda vefat bulgan babalarımız, babalarımızdan ruhuna dua kılsak, ikincisi mine Redif Hazret şekilde mine kileşekte gelgende balalarımızını alıp şu facielerini, şu eyvirlerini görsetmesek, biz onlarını şükür etetirgan, bunu ettirip terbiyeli almayız. Şolay bitindi. Bugün yaşlar bunlar yaşarken sayın şükür itu kimip bargan şekilde miyim? Bizi gözüne kuyduysuzdur indi. Bu gıybretlerini bizge görürge, zikkirge gerek. Peygamber katıga rahmet hemin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ite Euzubillahimineşşeytanirracim ve la nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel ju'i naqsi minel emvali vel enfusi vel temerat. Soğuş korkunuşu da bulur sizge, açlık korkunuşu da bulur. Mallarınız da kimir, ağırırsız da yürek yemiş bulgan balalarınız. Bunun da kaygısını görürsüz. Suyunuş birem şulara kimler şularda inne lillahi ve inne ileyhi raciun deyip dua kılıp koysa deyip andiyefetler alga taba bulmasın desek biz bu ütken facialarını görürge, öğrenirge andağı bunlar için anda vefat bulganlar için dua kılıp hem bugün götürmüş için şükür eti beşerge gerek. Biz yaşakta nindi oyanış Arif Babay'ın Kur'an sırlardan kitabı çıkan ya. Onu ben okup çıktım. Merhum Mindel de var. Şunda Arif Babay bu ayetine de getire. Zaman aldığından ditin yok, bırakın yok, soğuşur. Eğer kimde olsak şu Kur'an sırlarını alıp koyalım. Bana diye tekiyet bitin dedi. Afganistan bile bizden hiç soğuş alamazsın diye koygan indi. Bit ben onu koruyatırık ildi bitti. Kurbanlar da buldu bitin değil mi? Allah taban diye iberlerimiz bulmasın diye bindi biz. Bunda bir gerek de ihlastan şunda köngüllerimizden işkertip dua kılarga tiyiş bulabız. Şimdi üzebіз
балаларыбыз, оныкларыбызга шушындый афәтләрне күрергә язмасын. Монда килүләребез безгә менә шушындый афәтләр булмасын дип дуа кылырга һәм шөкер итәргә өйрәтүче дәрес булсын инде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бик изге урын безнең аеруча безнең якларга, чөнки монда инде иң беренчеләрдән шушы яктан татар Мария авылларыннан яшь егетләрне өйрәтергә, сугыш һөнәренә өйрәтергә җыйганнар. Монда инде сугышка өйрәтмәгәннәр, буларны инде ачлыктан, ялангачлыктан, салкынлыктан яфаланып, бик каты авыр җәзалар күргәннәр. Монда biz инде быел үзем 7нче тапкыр, гаилә белән менә 4нче тапкыр Курбан ашы уздырабыз. Инде алга таба да менә шушылай итеп бергә җыелышып, яңадан кемнәр менә Нәҗмә апа әйтте, кемнәрнең әти-әниләре катнашкан, менә шундый агачлар утыртып, бу урынны гомумән бер менә җәннәт пишмагына әверелдерергә кирәктер дип уйлыйм мин. Чөнки менә шушында гына капка булган. Biz инде bu taşны үзебезнең чиста Теләче районының ташы, Шәтке ташы. Инде шуңа күрә бу инде безнең шушында вафат булган, яфаланган якташларыбызның кан тамчысына да ошатыбрак инде менә урыннар җәннәттә булсын. Бу урын минем бәләкәй вакытта күңелгә сеңеп калган. Чөнки без сугыштан соңгы чор балалары мин төпчек малай булганлыгыдыр инде әти мине һәр вакытта да үзеннән калдырмады. Каравыл өенә барсак та, тимерче алачыгына төшсәк тә, ферма өенә барсак та, конюшняга барсак та, монда инде бу 50нче елларда, 52нче елларда инде бөтен сугыштан кайткан, исән кайткан сугышчылар җыелышып, авыл ирләре инде сугыш афаты турында сөйлиләр, басуга чыксаң уракта, хатын-кызлар без моның инде нәрсә икәнен аңлап үстек, сугышның афатының. Монда инде булар иң беренче ирләр сүгәләре немецны, аннар инде Суслонгерга тотыналар. Суслонгерда ничек яфа чиккәннәрен, ничек итеп ачлыктан, ничек итеп күлләргә ачлыктан сикерүче солдатлар, качарга теләп атучылар, ашарга әйбер урлап төрмәгә утыручылар турында инде үсә менә шулай ялгая башлагачтан Суслонгер трассадан үтәргә туры килдекергә вакыт тапкан, бер 6 ел элек кирәк тәрәштеп таптым шурны. Күргәч инде монда Югарыстан районына гына куйган обелиск, кайтып гаилә белән, балалар белән сөйләштем дә, мин әйтәм, без дә куйсак дип, шул ук җылны без белән алып килеп урнаштырдык. Алга таба да Алла бирсә моны моторлап инде, моторламаса да чиста итеп тотарга менә балалар белән. Монда инде моторларның кирәге, чөнки бу үзебезнең Теләче районының натуральный ташы. Монда бер нәрсә дә кирәктер дип әйтәм. Хәзер инде менә бик зур рәхмәт Җәлил хәзрәткә, аның булуында безнең үзебезгә әйтәйин, республикабызның бик танылган менә Күкмара районыннан, Мамалыш районыннан үзебез Теләче Сабада инде Айнур хәзрәт, Исмаил хәзрәтләр монда инде шушында балаларыбызны алып килеп менә дөрестән дә күрсәтеп, аңлатып, дуа кылдырырга һәр вакытта да шулай онытмый поезд. Барыгызга бик зур рәхмәт. Тарихка тукталып тормыйча, сүземне рәхмәт белдерүдән багышласым килә. 18нче елны Рифкат әлегенә чыгышсаган Рифкат әфәнде менә шушы эшләрне эшләде, бөтенесен үз инициативасы белән аны әйтүче түгел, хәтта сораучы, үтенүче дә булмады. Фәкать үз теләге белән, үз инициативасы белән эшләп чыкты, барырга оештырды бөтенесен үз акчасына кешеләрне килүгә, һәм шул вакытта билгеле булды. Үлгән кешеләрнең күп икәнен беләбез. Кем үлгән? Бер кеше дә булмады. Бер ничә генә көн кала администрациядә миңа әйттеләр, шунда кешеләрне табып булмас микән дип. Һәм ниһаять бер генә кеше таптык. Бу балыклы авылыннан булып чыкты. Менә бүген генә белдем, авыл советы председателенең бабасы икән.
Аннары эздәнә торгач менә биредә катнаша. Әтисе шушында булган Фархулла Хөрмәт Фархуллович. Зия торгач, алар Нәҗип Мәхмүтов 16-га җиттеләр. Бүген дә 16. Ну, Теләче районыннан чыккан хәтер китабында шундый урын бар берничә кешедә. Бөтен кешегә язылган хәбәрсез югалды яки шул төштә үлде дигән. Һәм берничә кешедә бар авырулардан үлде дигән язма. Ничек үлгән ул, кайда үлгән, менә шушылар түгел микән дип шикләнәм. Алга таба буларны ачыкласы булыр. Мин шәхсән менә хәзер инде 3нче мәртәбә киләм, 4 тапкыр килде бөтенесе. Күршем Рифкатка үз исеменнән шулай ук райондагы бөтен ветераннар да сөйләшкән вакытта шушыны әйтәләр. Монда кешеләрнең бөтенесенең минем сезгә кушыласына инанам. Кул чапмыйча, тыныч кына әйттереп, Рифкат сезгә тирән рәхмәт белдерәм бөтен халык исәбеннән. Бер кеше дә сезне мәҗбүр итми. Районда бай кешеләр күп, бизнесменнар күп, булай тиргәне сез генә. Ходай саулык бирсен. Ходай күреп тора. Булачак ул, әле сезгә 75 яшь дип бер кеше дә әйтми, 65-нда биреп булмый. Алга таба да шуштай яшәргә язсын иде. Бик зур рәхмәт. Огромное. Каждый раз принимает, вот, провожает, Нет. объясняет. Вы молодцы, конечно, что вы каждый год приезжаете. Это уже, ну как, так скажу. Да, традицию поддержали Верхнего Услона. Это вот первый, то, что мы поставили. Я сейчас немножко расскажу. Вот первый тот, так скажем, памятник из красного кирпича 46-й, 47-й дивизии, поставленный в 2010 году учителем истории Мочелищенской средней школы Коляга вместе с учениками. А в одну вот, вся эта история со мной завертелась с 2014 года. Вот это первое поставили 16 мая, да. Здесь стоял камень, просто камень. Кто первый раз приезжали, вы видели, да, камень. И в прошлом году они решили вот этот камень заменить на памятник. То есть вот в прошлом году мы этот памятник они поставили. С 2016 года. Потом вот уже вы подключились туда. А вот это поставлено в 2019 году. Главный врач онкологической больницы города Казани. Это и вот это. Я поняла, вы из Кукмара, да, это ваш вот односельчанин поставил вот этот памятник. И, значит, вы молодцы, что каждый год приезжаете, как и Верхний Слон, уже 7 лет мы здесь постоянно проводим. И сейчас, вот, ну, когда мы начинали открывать, есть фильм, когда открывали первый камень, вот этот, в интернете, Арифулина, он так и называется, «Рядовые солдаты России». Первый фильм, у него 2 фильма. Вот про открытие вот этого памятника. И он еще тогда сказал, вы, говорит, сейчас такой пласт поднимаете истории, что, говорит, сейчас за вами только пойдут. Так и вышло. И как весна, так и начинается, и до этого все ищут своих родственников. Своих дедов, прадедов, кто-то своих отцов. После самый, кто приезжал сюда, это... Сейчас я не знаю, вот не следила за ним. Зампрокурора России Зайцев Сергей Петрович. Он тоже ваш, тоже житель Катареева. Ваш, это, получается. У него 2 деда прошли через этот учебный лагерь. Одного он деда точно весь путь нашел, а второго он никак не пропал без вести. Дальше, что вы можете, я тут говорила, через этот учебный лагерь прошли 2 известных личности. Это Станислав, великий режиссер, кинорежиссер Станислав Ростоцкий. У него в Ютубе есть 20-минутный фильм. И он рассказывает, как он служил в этом учебном лагере. И второй, это арбитр международного класса по футболу Марк Рафалов. У него есть книжка «Футбол оптом и в розницу», и там целая глава, посвященная вот этому лагерю, поселку Суслунгин. Так что можете забить в интернете и прочитать про это, и посмотреть. Менә монда барак булган бу төштә.
Мында буржуйка торган булган. Анан котелок таптык бу төштәне металлоискатель белән. Менә мында каядыр барды стрельбищенең стенасы бетонна, аны ул бетон кисәге дә минем музейда тора. А вот это колодцы, потому что под нанесением просять были колодцы, они закапывались, потом заново вырывались. Колодец для воды? Да. Ой, вот остается межа. Да. Вот. Тут получается вот между нарами свободно, да, прохождение. А вот одна тумба для нар идет, вот вторая тумба идет. Вот. И с той стороны точно так же. Да, везде копали.